Adlaw gagaya makablawan ditunggal may sa itinaragsak nga oras kanal daw yung amin nga awan labas. Welcome kayo manen nga agbuya ka nagdangag dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Aida sa napudnonagan, ti may drama diti manang biyanang, ngamsakbay na, nabara pa kablaaw iti amin akara ang family dito San Nicolas, Ilocos Norte from Jonna Marie. Ni Honey Babes Domingo dita Vegan, kani Henry Gelasio. Kasi man ti kunani Kabsat Aida. Dear manang biyanang, dahito kapadasa katjak tupulos malipatan iti tong palbiag ko. Tari gagayak launay iti madaan iti anak. Tan nabayagan ngagdandan na kami iti hasawak, ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ansel mo lakay, sumurot ta kada Elsa agayom ko, bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata, maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay, bareng agsikuga kon. Ikagrubatan. Uray di ka agdigusan. Agsukat ka lang lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila, Selmo. Nay, babakat mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la ko mata maadaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damit. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutilya, Aida? Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mangagas. Kahit anyat ko na nangay. Padasim mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Taumadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga roden nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Uray sana triplets. Uray maysa. Tinapatag. Adda! Ay, awamulat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay amang ngagas ang awamot epekto di tinumtumarta. Ala, saan tangagganat? Dapat check na dirilaan ti panakaadaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno a panawag? Kaanon tupay ngay, mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maadaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na adaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag, Selmo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo di impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanagnak iti dahi ngay bagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman namang mangig mo bakit? Aida, si kaman tala ka may saninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Ay, nukasta. Agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day dyan nga anak yu kan nila kay mo, Lisa. May kaliman Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Gamda kami. Awan pa'y uray maysa.
Kaanyat kukuan nyo ngay. Agawaan nyo nga minti aganak, Iag-agawa mi mutang, talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa Kagpakita kayo, tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adidan na adani ti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot ka na iti anak. Nagsasaruno pa yun. Alang arod, taagpa-check up kamintuman ngagpaiso. Kawan Idi pala ko mga min ang nagpa-doktor kayo, Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dwa, basta addali sa mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pag-nervyosan. Amangan no siyak ti matakwatan da nga deprensya na. Kasano nga data? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka namin agpampanunot iti negatibo, Wala nga ron. Mapantayin tong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo, anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Ada ka di mo ilanamnama? Ay, awan nanang. Anyat kayat mo asawan? Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadan iti anak. Anya? Ay kasano daytan ngay. Talagang arudasan kayo ang maipayan iti anak, Ay, sapay tarigagayak launay ti maadan iti anak nanang. Ay mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mutlaeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yaw. Nangampunda ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti nampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak ati kayat ko nga anak nanang. Diyak kayat ti mangampong. Ay da bakit nakaturog kan? Apay ay Ang dapat maglaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti da deprensya na. Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamutin kanyak bakit? Tunggal agid data nakatalikod ka kanayonan kanyak. Kastoy ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry ang amjak nagayatan ti kastoy. Maturog takid din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Saanan? Bambanog laang dayta. Kan, jak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka matnurod maipaayan iti anak, bakit? Maturog ta nga rudan. Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta. Di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da, apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyo ken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay no kaya mo, abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata nalawlawang am di pwesto. Ay, alaman, kita agto Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta inta kitaan. Abangan no mabanog ka ngaglako, bakit? Diyak kaya tamabanog ka. No, diyak ka ba ilan na sisyak di mga laak iti kadwa? Mangtangdanak to. Adamat namin trabaho. Siyak ko matimang tulong kan ka ngaglakaw. Ngam sayang mat di trabaho kung nag-resign ak. Di ka ag-resign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang ada pa ka kumikumat. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikang kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa.
Kastalay ti damo, ngam no bumaybayag, umadunto mo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadunton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Ato yan ti order mga kape, alingay da. Agyaman na, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bahid ko. Kukuha mong ti sukli. Ay na, thank you Sa nagagita ka mangyagit ti order mga kape, ta kanain na kay kanititip. Kababain mo't kin ka. Nagadayo ti panggigap-gapuam iti kaping order ko. Gumatangak man. May sa kilo man bitaw. Ay, uwawawan, mabit lang. Bala, tulungan ka nga lakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agdigid dandan. Wan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amangan no, da customer mo mat. Awan, manmano tagkapi jayan ko ta nalamang amin. Nakapoy ti lakok akape. Isa tulungan ka pala Apay no alanak lang nakandwam ni ti pwestom ading Aida. Kasanon nga iti pwestom apagkapian no panawa mon? Isurrender ko na jayag. Tawan ba't maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adaken ka day taa, Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigata nakmut no agmay saa. Siya ko ang dala adi. Aida, agsarata yung diti pwesto tani malamanan. Wan nga rod, Lisa. Aglako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi Narabyan ka man ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabii. Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho, ta dudwata mo, awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay, kumusta di inala makadwa? Nasingput matlaan, nagagat. Ay, wala naggagat. All around pay Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga ano kasta, hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Oray agikataksan iti trabaho, tapno matulungan ka, bakit? Ay saanan, taadamot kadwak. Di nakpakadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Oray di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa, tapno saan ka una ang mabannog. Sa anak mo't ang mabambanog, taadamo para lako. Agtugtugaw lako ko akijay pwesto, selmo. Wala, mangan ka. Tasak pala taglako, Aida. Katsi ka ngay, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Mangan kalatan. Ay, relax ka, tasak ti makamon dito yung aglako. Kabalak tayo toy. Alaman nga rod, iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makamon dito. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Aida, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Wen, Lisa. Umay kakadimot mangan dito Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isungay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, rabihin. Ay, kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo may je pwesto, Lisa. Umay kuman pakanunmot ni Mang Luding, takasimot. Nagmalmalim nabambanog naglako. Kastaya.
Sige nga ron, nakalaan ng order ko. Uy, Aida, daman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko na ito eh. Sa baling amin ng timadmadlaw ko. Apay, anya day talisa. Masansan nga may na makitak ti panagkuyog yu kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga agkuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una iti tunggal maysa, Aida. Gayem na. Iso agay mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Ay, dayta kat ti madi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yun. Ha? Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, jay boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso, nasingid kami titunggal maysa. Aida, bakit? Di ka kadimang lukat iti pwesto ita? Itaman pa yan aldawan ka abimangon. Jay boy ko pa natin mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Apa yan? Madiya talaga tirig na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no? Mapan kag trabaho. Ha? Sige nga ron, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang ti bagim, tauray jakon sumrok iti trabaho. Ay, mapan kakit din. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Rumor kan. Nga lang nga ron. Awagan naklang no di mo kabalang ti bagim taagawid akuan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakit? Masikuga. Anya? Masikog? Nene. Kasano na pasamak deta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh. Apay, saan ka kadian naragsak Selmo? At dantun anak ta. Dapat ganon tinabayagan at atarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikatan kamutan kasboy ko. Lay, apay nga yakan latlat ti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kastalaka-lakanakin ka ti mang papanaw kanyak. Kasalungay ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamit? Ay, apay, paglibakam na ita, katagpay sumat nga da relasyon ta. Naminado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo, saan man natin lalawlawatam? Di mo serious wanday, Jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Nagaram ka kat ngarod kanya. Nagkari ka adinak to sinaan ayda. Pangasim, di nagpagaangawan ta inangat kan iti husto. Adda nasawak, Luding. Basol ter aramidin ta. Iso apumanaw kan. Ket numabalin, di kan at pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam Selmo barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Apay ngay asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya? Akat anyat ko na ti doktor ngay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yaw. Linuko? Apay, anyat tinaramid na. Umay kayo ijibalain ton malam nanang takasarita yaw. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso.
Ibagam tagpaiso kanya kayda. Asino ta mata si Kugmaw? Nanang, Di kan makapaglibak, Aida. Ngamin, saan la may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? pakawanan na kumasil mo. Wan, aklunag, nagbasula. Nailawanak, ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Sino da siya lalaki? Kwa, Joy boy ko ije pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na develop mo tirik namin titunggal maysa. Jak sineryoso. Nailawanak lang talaga. Kat nag-ameri sa konsen mo. Na yan, tikas tangay naramid mo, anak ko. Nakasingsing pa ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti pa nagbasol mo. Kasano daytan ngay? Noy kan nagpahiti. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Pagkawanan nagkumasil mo, asawag. Anak lang, ti kasapulag iti dayjay a tao. Tsak pala ang mo ti sungbat ko ita, Aida. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak. Panawanak. Kaya't ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawanak ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin kadata. Mga barwanan tamanan. Dinakdagdagan ang mga ibagay ti pangadang ko, Aida. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamet tan ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot, saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro, di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay, awan mabalin tayo. Nadagsin mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Ipakaawat kumatkan kuana nga anak lang ti kasapulak iti dayjay lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayatinak mawatan. Uray asino mat siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Angam di ka mapukawan iti namnama. Anyat ambam. Amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamulaan di asawam. Ang gingat ka ano ti panagururay ko nanang. Aida, anak ko. Aday bagakan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo. Kaslasan na normal titigtignay na. Nabayagan ang nadlaw ko day tananang. Iso nga impa doktor ko. Kat, ada ka no autism na. Kun kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kankwa na. Ay, kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami matan paganaano ni Selmo. Akat jepod no nga ama na ngay. Anya mati ko nana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rod nga awagak nang. Tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanon? Tama nga no kumaro lang ti sitwasyon may iti asawak. Basta mangnamnama ak. Ang mapakawan nagtumot lang ti asawak. Ket maawat na mo to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Nang namnamaa ka mapakawan nagtumot lang ti asawak.
Kat imimaginak nga iti may sangal daw, awagan na kat kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasaang tadyak pulos na uray dayta napasamak. Tatalagaan ng lipatan ti asawa. Kat jak amon anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno da pangbiag ko iti anak ko. Pagbababawyak ti inaramid ko iti kalabas, kat jak to agsarday nga agkid daw iti pamakawan iti Diyos. Kat mangnamnama aklata asubyan nakto ti asawa. Alakastan, tigayam mo, Aida. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dayta kapadasan, ti may sakabsat, diti drama tayo. Manang Biyana! Enyornos, para iti script kuniti drama, tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Ti may drama ita dito Manang Biyana nga drama kat kapadasan ni Kabsat Ernesta sa napudno anagan amay patangatang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, hello mampay kada Milagros Nanalis dita Oman, ni Frozen Heart dita Oman matlaang, kanewarli to Ibarra dita Ignacia Tarla. Kastimanti ko na ni Kabsat Ernesta. Dear Manang Biyanang, kababain man ngam nasumok ko tinakisugal, kat day tati na magbalin kanyak analaing nga artista. Tangamin, kabalaktag pamarang amasakit nga uray nasalon atakmat. Tapno makadiskitarak laeng iti pagsugal ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umayak man, Benson, anak ko. Sumrek kayo na. Benson, anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no, at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Kaano na di inikan kayo iti kwartayo Awadin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. At naman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diyan mo nga rod maiwasan ti mangan iti bawal anak ko. Makaramraman at nga midno ko. Kuyugan kayo lang na mapantay ti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ay tanay. At dapay trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka anak ko. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag na masangon ni tatang ti mangkuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog at iti sa balay. Kid maysa, kabaglak mo ituray may maysa. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo naman. Dolor, anak ko. Anay ko. Nini, apayan nanang. Anyat nasakit kada kayo. Umunag kayo Ako, nasakit ti tiyan, kansikit ko. Mariga at anak amag na. Alala, ito gawyo. Hagyaman anak ko. Imayak, ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag na raw anak ko. Isungay, ay agsak-sakit man ti tiyan ko. Nalangaro te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka, anak ko. Amaw ako mikom ka. Agpakuyog aktaw ken ni tatang yaon. Anya, malangaro te kang kayo iti paggatang yo iti agas yo. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadag iti anak mo? Wendar na. Daytoy man nay,
Inartista ak manon ida. So nga inikandak. Mayat nga rod, nana. Paadun taday ta kwarta. Pagtriplyan ta. Ang mga nuad-adupay Ha, sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga rod. Dumagas ta iti merienda ta ditay store. Tama nga no mabisinan ta. Sige nana, tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwamanan si ka Ernesta. Kanayon na marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iti inggatang mo ngay. Inggatang ko tayo inted dagiti anak ta. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaga anak mo tan. Iso nga in market ko na. Anya? Anya ngay. Nagswerte tama na indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Lukas ta. Naabakan tay inted ko akwarta. Wan nana. Ay, agmalmalasak sa ngagay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod. Ano kasta? Sana bale. Ta bumawi tanto manen nana. Ken sana bale. Taada inggatang mo iti sidaan nyo ken nilakay mo. Ay, wamukidi Nag-grocery akpay. Ken nakagata nga kitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen, ba't kedi Angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta, na ikisap mutain. Agremedyo ka manin nana. Pasensya ka. Tawan mo't ambok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkan ka. Taada anak mo ng agsusweldo. Sana bale. Ta binulan nga ikanda ka may dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manin nana. Alala. Tamang panunutak no anya mananti pambarko kadakwada. Tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpa-check up ko man itatang yu tanay. Natudok mo ton iti lansa jay saka na. Ha? Apay ngay? Kumusta di saka nan ngay? Ay, limtig nga raw, anak ko. Kunak amapan kami iti ospital ngam di na mo kayak. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga main amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di ospital nga tamangan mo ag-infect di saka na. Ay, madanagan nga ro anak ko. Agam oray siya klatan ti mangipan ken kuanay di ospital. Kabaulak. Basta mangtid ka iti kwarta tara maten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Tay pa ospital ko ni tatang yaw. Natudok iti lansa jay sakan ako limtag. Anya? Kasano natudok ngay? Diyak man amaw iti dayjay nga amayaw. Natangkeng tumag ngamin ti ulo na. Uray nasipsip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Anya ngay, natudok laki nga rudain. Jesus, madi ano mabaybay anday jay? Isu nga raw nga ipan ko kuma ijay ospital anak ko. Ay madanaga anak. Amang ano ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasaga na alungon na may. Kilay bagbagayo mat.
Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo kung maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema da ita. Takabaul akmot nga oray siya klaang timang kuyog iti amayaw. Basta ikandak iti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basiton anak ka. Tapno ada mo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga ro, tekan kayo ti kwarta, nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apaya pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay dyan lugar da kabagis ko ije probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, di ipagba perlita. Apaya natay, anya timpatay na. Nataki ka na. Iswa darasam, tama pantay dyan. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka o kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan da masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya ka ti makaambaw iti day ta kunakmay. Alan, darasam, agbalon ka iti badaw. Agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto iti bayad may barog. Ala, dumsaag kan lakay. Away. Nay, kaslawan ba tao di tabalay da bayaw? Awan sama ti aglamlamay. Ala, mapantan di tabalay da kabagis ko. Naipumpon sa amit ti umay talamayan bakay. Umay kaki din. Kaanay, mapanan ti oras. Ipag-Ernest! Alaya! Nay, asino talalya, Abirat? Kwa, di mo natay ka na Abirat Perlita? Anya natay asasawamot? Kakaiso na napigsa ka na sa lunatak pailan. Malala, sumra kayo kay Dinabet. Agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Oy na, naimbagman ta nakapasyar kayaw. Ay, uwan Tako naman nga may anatayon ni ipag. Anya na tayo sasawamot manang, awan mo timbagbaga kakasta. Hindi na mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak Kunak, natayon di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras na malangay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran niyo mateng. Kan intay tumakilamay di takaruba atap no da serbitiyo umayaw. Nagbati ka pa'y dito'y lakay, wan. Urayom ti pumpaw. Takababain mo it no agawid tadagaws. Anya, paparam ngay. Inakitaan dagiti napanawan ta dingwan. Agsubli at tumulaang. Basta urayan nakwan. Ay sa, si kanti agbatay ta sakti agaway. Si kanti agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Agsubli at mutlaan, kunak lang nga rodan. Ala, agbate ka. Iliwam mo da bayaw kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo? Asaan apod no an hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may. Adda ije probinsya. Alang nga Ruth, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mang paadaw iti kwartak, iti online. Ay, sana nana? Narigat no masuro yu dayjay. Ken marigatan kayon amay suro, tabakit kayon. Alang araw, angam jak pay lagaw awid ije balay may.
Tama nga numapandag iti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo pala dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kan tatang iti balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Ang mga no daday di ospital Jakmat nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine na ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam dya makuntak. Gusto ko man o da cellphone ni tatang. Ngam dinamot ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malang bareng agawid ni nanang. Hay, awan. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya. Apay ngay. Agsasaruno mo ti pan nakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Hoy nga rod. Mas dawak mat nga rod nana. Nalaingak mati kunak ngam. Hoy. Awan matlatta. Kahit kasano nga rodan ngay. Sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak na sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko na yung bakit. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata nana. Ay, pangalaan tangay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Uray, tati amo da kat aday jay ospital nila kay mo. Nalaing kayo mo't nga artista? Ay, makamu kayo nagdiskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya't maoperakin ko nanang. Kan papayasaan mi makontak ti cellphone niyo. Nadadaan jay cellphone ka. Iso nga imbalang kun Ha? Bakit? Anyat maopera ka ni tatang? Jay tiyan na. Tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag. Asaka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Urayan dak, kasumuro tak iti ospital. Isa na, anak ko. Ay na, mataktak ka lang no sumurot ka. Sa nabalay, takabaulak mait abantayan ni tatang yaw. Hig mo ki-identi kwarta, no, ada itin mau. Tama pa na kaw nanakaw. Agdardarasak tanay, masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga nanang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iti ospital. Nayunam ti itid mo anak ko tanay, kurang ti intid jay kabsat mo. Ay, una yan Aggigidan matan ti sakit ni tatang. Isu nga raw si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton itikabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa mo nakadigaws ka nakasukat. Itid munti kwarta, takasapulan o na yan jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Angam ibagayo nga rod ano sa dino nga ospital tayan ni tatang, ta sumaruno kamin to. Ay, nana, medyo dakkan ti puunan tayta. Iso nga dakdakkan ti mapangabakan ta. Lalaingam nga rod Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Uy, nana, tanag yun O anya manang, nadamag mo no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital? Awam ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga rod.
Imposible ang matulungan ta. Tagpada mga ospital ti imbaga na kadata. Ay na! Ay! Kamaudyanan na! Nangabak na mula ang gandar na! Ihaw! Wena na! Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak iruwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumurutak mutdar na. Saanan? Agbati kayon. Ta, mabiitak lang nana. Ay, mabalinsa mo ti J. Store. Ay, awanan. Nabayagan asaan dang agpapakas out ijay. O sige nana, tamapana ko, anwan? At dati inayo di tayo dolar. Ni, Tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't nagsakit o noon niya. Ala, kunak man na maupira kayo ako na ni Nanang. Anya? Ay, salawa, saudi inayaw. Inyaw awan na, kaya lugar na kabagis na. Kuna nang agsubli jay, hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na itidingon may. Nukasta, nagulbod ni Nanang? Abay, anya timbaga na kada kayo ay Ay na, namin ano adim mawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Hanggang saan magayam? Awan kayo mga min ije balayo. Damo mi agpaiso na ospital kayo. Anya? Ay nagluho kung ba't di inayaw. Impambarnak ka na kayo tapno makadawat lang iti kwarta. Ay bakitan nga ulbaw. Dilagbain. Sapay awan ije balay. Jak mamutayan na Tatang. Tauray da kami, inyaw awan na kami ija ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Alya. Dito lang ayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da jadar na. Anyat kukum di tayo. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan. Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan niyo itay? Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga ba, kangam awam mo tan. Nukasta. Di tati napananti dinaw dawat mga kwarta. Ay, Agsaw ka? Uway, lakay. Bakit tarnik ka? Adag pampanuraw. Ay. Ala, agawitan. Ay, urayok pa inidar na. Ala, ti kwarta. Sana nagsubli da jay. Intaray na lakit din ti kwarta yaw. Ala, agawitan ko na no di mo kayat nga uludin ka ayawaid. Ay. Ala, awaid. Ay, awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kunadidar na. Agamay, kasladyak pa dyan. Intaray nan sa ti kwarta kaun. Gong ko nam adang nga. Agasam na itang aramid mau. Maalam pa yan tiyagul baod, gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangan aramidang. Mismo a pamilyam ulbudam. Agasam nga iti dinawdawat mga kwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro ngayon panak ijabalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitala. Ay, Jay. Nakasalsalon at dataaw. Ng pagbalinam ang masakit. Alay ko. Bayag si Pagol ka gailakay. Deserve mo, ti masipangaw, tapno nagnakam ka. Agdatlatin santa utak mo. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yung dangan ni Nanang tani bakutan. Bakitan ang saan nga pampanunot to'y inayaw. Bye-bye, anyo ni Nanang Tatang. Di yung kabilang. Tanay, kasi mo.
Wala nga ron makukwartan. Yung maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Atoy, 2,000. Ato'y mati 2,000 tatang. Kwartayo. Ay, Ket, pagyamanak ano ikandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun, dayjay. Basta manipod ita, da kayong tikan mikan ni Benson iti kwarta. ay, siyak nga ingay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingitan minanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam mo na asalimut-mutan ti kwarta pagbambanugan may. Kaslak, pimpiman iti daydakan ito, tapanagreknak, kat kaslawanan patag ko kadagiti anak ko. Ngam na panunod ko, kan na amiris ko, tibidot ko. Aklunak anay gumunak iti sugal, banag apagbababawya. Mababainak gapiti naramid ko ngam, sinulnitak tinagbasulak babaan, ti panangasikaso kiti asawak, kastamatan kadagiti anak ko, kan kadagiti apo ko. Alakastan, tigayam mo, Ernesta. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo Manang Biyanan musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tagayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Hello, kada kayo amin gagayam. Kumusta kayo manan? Thank you, iti sanya pan nakamumang agbibuyawan agdangdangan. Kadagiti amin nga drama dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man nga rod kani Kabsat Glory. Sana pud nanagan, ti may patangatang ang drama dito manang biyanang. Ngam sakmay na, makablawa mampay, da Vilma Gagarin, da Mercedes Alaman, dita Qatar, ken amin na pamilya Alaman, dita Ilagan City, Isabela. Kastamatan ka ni Arnold Bantolino di Talaminos, Pangasinan. Kastimanti ko na ni Kabsat Glory. Dear manang biyanang, aday mo na ang boyfriend ko, kat isutim ako na first love ko. Ngam nagsina kami. Nakinobyo ak iti may kadwa gundaway, jaklata malipatan ti mo na nobyo. Nang runakat kanayon ko amay tagtagay na. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Tangay, adda nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawag. Agsimpatakit din. Taditan tumot la turungan ta. Kayat ko ti maddan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa yung agkasarta nga eh. Intun natangan ta. Agpalabas ta pa'y matiti uray duwa, no talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta, kasjay. Nabayag ulay nga urayan dahi ta, Glory. Agam-amutang-matan. Nasimpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Ag-uray pa'y kunak matjire. Hanak kumamat nga dagdagan ata, hanak pa'y nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili nga amin ti sweldo medyo trabaho. Okay na, Glory. Ay, wen, adamat nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo idirabi eh. Jay ka di nobium day, Jay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga akasar kami kanon kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag sa matan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasan ko. Haan pa'y na Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam dayjay alalaki. Ay, uwan na Agnes.
malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Ngam, awanti formal break up me kanya na. Iso nga mangnamnamak pala nga agsinublian kamin to. Oh, kayat mo sa uwan, mas ayatom jay imo na anobyom ngam jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minday dyan nga Florencio. Ngam, love ko matkait di day dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. Uri, kita balasang ko. Saan na panakibiyang daytoy No di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak tilan ladim ditoy. Iso bagbagaan ka latamat, anya? Awan na Agnes. Awan problema matkait diid ta. Tingi-tingam anaimbag tiriknam. Taamagan met no mangnamnama iti awan jay agdamaan obyom. Ay, makitanto matkait din no kas ano. Ngam, talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Iso nga, haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo into no may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika nga'y, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendobiyam. Dahil tangarot ti problema, tatang. Mamin, anong ibagak nagkasar kami? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan na napudnoken ka dyan obiyam? Di ka pala sumapol iti sa baling ay kasarmaw no kasta. Anya mo ti kasta ngay bagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinobya na. Kat nabayag mo basitan nga da nagkinawatan da. Day tangarod kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tipa ikalay sa iti anak ta. Agkatanya tamom nga no adapay na unagarason. Kaya nakanupay tagpapas ngagbalasang nanang tatang. Awan day ta. Apay, di na pala na ipapas aya tinagbalasang mat itikas jay atawon na. Rason na lang day tan. Paraw Paula siguro te panagayat na ken ka sa kasta. Jaka mo atatang. Namin anon ngayon bagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't ngagkudkad. Agkaturayam lata no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kanayaywam lata. Ang mga nagpakpakipot laeng. Dahita ka, timadi ka na kayo babae tan nalaing kayo ngagpakipot. Kundi pakipot kayo. Ngam iton unagyaw, kaya tsumat lang. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adamo lalaki ama nagpakipot Apay babae lang aya. Unang man-manaw. Kadwa na babae ti pakipot. Ti kaya't siyaw kat maayayo kayo akanayaw. No siyak, pagan anom tamangay ayaw. No di na kaya't baybay amaw. Isa sumapol kakit din iti sa bali nga asawaan manakaw. No kasta nga agpakipakipot tanubyam. Maudin nga awis ko ken karay kay Glory. Makabanog mo ti aguray iti mabayag kag. Karigatan da iti aguray iti mabayag. Isa maudin nga awis ken saludsud ko da iti ken ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anyamat datangay. Kaslamat nga presyuran nakon. Sa balimat ang titinorte pa nagdamag mo. Nabayag mat nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mat kayat ti pa ikalay sa kanyak. Han nga jay hang ko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. Nukas na. Talaga di mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan, Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ati aguray niya. Uray talabnak mat. Ay. Han kakading aganat nga mga sawa taubing tapay mat.
Makauray data kasar. Ag-urnong tapay. Adamot urnong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklong ako nada. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang. Ta mga numauma jay nobyom mga awiskin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sabaligay kasar na. Ha? Hana nga maaramin data na Agnes. Kat nalab-nalabnak dayjay. Mauray na. Apay gabin aya di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlawa seryoso jay nobyom ken ka. Ta kayat nakangarod ngay kasar. Manmanuti kas ta lalaki balasang ko. Kanayon kumat ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio. Nga ex ko na Agnes. Nga kampay di kat ako'y kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya? Sika ti bagmangtad iti sabong ken ko na? Awan, basta may tagtaga inap ko kat siya nga kanayon ti mangbangtad iti sabong kanya na. Ayos lang data. Ta idida kami pa'y lang kat isunamat nga kanayon ti mangbangtad kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pa'y nga oray iti tagtaga inap lang. Hay, tagtaga inap laday ta, Glory. Wanangam no pumayso ngay. Kas anon nga inoda kami gayam tagkagasat. Iso nga, urahan pa lang data kasar. Tabaka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ti bagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan ti bagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanya. Papa nam Jerry, sumipngatan nga mrumwar ka pailaan. Mapanak man di balay din San Ramil nanang. Adda ka no tay balasang nga ipag na kag. Agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no gamli bakit na. Nay, kita ama. Tamangan no malipatam nga Danubiam ni Glory. Sa anak matla sigurado iti dadya Glory nanang. Tadi na mat kayat ti paikalay sa kanyak. Kasan pa'y siguro anak kasagana Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di nakayat apakiasawaan. Saan lang? Ano di ti mabalin nga ikalay sa? Makabanugmat kat ti aguray. Kayat kon ti mga sawa nanang. Kayat kon ti maaddaan iti anak. Si kagayang ti bagbagan ni Ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itaya? Siyak ni Olivia. Sika ngay? Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry. Ay, wow! Nagsayatan. Ada nga tsansak nga agaram kan ka aading. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Uwan Damo pa ilapan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kon kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada nobyak. Ngam sinaakon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarikan ka. Ikalaysakan. Kit, no talaga seryoso ka kanya. Kit arman na. Dakil tinamnamam kanya. Ngamin, kasta akin na taerti sapsapulag iti maysa lalaki. Ha? Magpeso? Rabrabakan naksamat adeng. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga rin, Olivia. I love you too, Cherry. Agyaman ak. Nakaragragsakak. Ikasarkan, Olivia.
Ay, kasanaw. Tulagin tayo, ti kasar na Jerry, kanda nga Olivia, bakit? Ay, kasanon ngay dyan nubya na. Nag-breakdangatan aya. Apay, aya apa kasi kuram na ita. Kat di nangarod kaya't di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayap na iti anak ta. Isa di mon pakariripukan na ita. Ti amok ngamin kat saan da pa'y anagsina. Ay kat sininaan na siguron di inarim na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat da nga Olivia ngam jasigod ang nobya na. Kaya't kau ngagbalin ang manugang da nga Olivia. Kandisidido ni Jerry ang mga kasar iti kabarbaro ang nobya na. Isa pagkasarantay idahan bakal. Apay ngay nga sinamatante bagbagam, Jerry. Diyak namin makaura yan, Glory. Isa nagsapulak iti babae amayat apay kasar kanyak. Ket umadanin ti paragkasarme. Anya? Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa o gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud? Balangkantis? Traitor? Sorry. Talaga siguro asaan adatati na ikari para ti tunggal maysa. Naliday kan sa Glory. Apay balasang ko. Ay, awanan. Nang ikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Anya ngay. Di husto jay kunak. Saan na nakauray jay nobyom? Kanada pa'y may nga paglidlidayak. Anya dayta balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyag matgayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay. Ada ngamin kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisunan o kumusta. Nabayag matgayaman nga natay. Anya? Iso nga iman, nugutakla ko may din nga nakikasar ka ni Jire? Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin balasang ko. Agbabawi ak nga naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amuak ko mga dagdagos. Ayawanan na danasawa ni Jire na Agnes. Anyamatan. Nabambanlog na tao ang naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasangputan dito balay. Nikat, anyat ket mo asawan. Pagbalinan nga lila dito balay. Inasawa na. Tapno pagbalinam at agabo. Na, naglalay nga mo ngay. Ha? Iso nga ro da nakisawak ken ka. Tapno agdagluto iti kanak. Tapno adda mga sikaso kanya. Sikatirumbang ang mga sikaso kanyak tasyak ti agtagtrabaho. E dinto ta sika para balay ka lang. Ay. Di mo lalaengan ti para balay at trabaho. Tanarigat ti kasta. Rigatam ti panagtugtugaw kan panagid-idam iti agmalmalam. Ketwen, apay ti ko na? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid-idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lamang kipangan iti balay dananangan. Yawidan nakiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam. No kasta, sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto, di na maaramid. Sapay no korektarek ti madi nga aramid na, sintiran na. Iso nga aga pa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka nga na nangikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo, ana, imbag ti ugali na. Wan nga rod na lang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae, no sadot mo, kan ban nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mo, ti kamalim, anak ko. Uwan na lang. Agbabawi ak anang ikasar adagos ka ni Olivia. Tanagalas mo't gayam ti ugali na. Hello, Jerry. Apa nga imawag ka?
Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ka. Ni, para itian niya pa ilangay. Nakapasulakan ka. Kayat ko asulitan. Umaya ko man, palubusan na kasumarungkar di tadagos mo. Ay, baka makita na kati asawam. Saan? Di na amuti umay ko dita. Umaya ka, mabalin? Kat, sige Makaamo ka, Jire. No kasta. Sadot jay na asawam. Owen, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas derupa na. Isumat ti kinaalas ti ugali na. Babawi ka nang ikasarkin ko na. Dayta ngamin kata agganat ka nga mga asawa. Anya nga itata. Sinaakon ni Olivia. Datantag din na, Glory. Anya? Si kapay laeng tayo ayatag. Pakawanan na kuman, tayo sublita tinapalabas ta. Kasano datangay? Agbalay nakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta kuma. Ay, kinapuno na. Ay ayatan kapay lang nga ingganatad ta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta, Glory. Ay, sus! Delikado di aramidang Glory. At nasawa ni Jerry. Sumapul ka laangan iti sa bali apakirelasyonam. Dumaamuan ti asawa na ti araramidan nyo. Amangan no anya pa ti aramidan na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang ting kasar na ngam siyak tay mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay ikasar na gamin edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana, ta isu tiin kasar na. Ay! Basta siyak ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing da nga babae. Tay nagaw na lang tinobyo kanya. Adda ka diti anak kyo dito'y tatang? Day, awan mat palasang kaw. Apay ka, day. Jay agpaiso ti bagayo tatang ha. Adda dito'y wenno awan. Diyo limang ti anak kyo. Awan nga raod. Lapanan na kami na Diyak nga roda mo. Saanan nga gaw-awid di siya gusmi. Agbababahay lakit din jay anak kyo. Ha? Ay, awan amok dita palasang kaw. Ha! Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan noan niya ti maaramid ko. Apay? Asino ti timawidan jay anak kyo a babaero? Ta kayo? Ha? Saan ba't Imot pa'y jay anak kyo. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Ta kayo? Ha? Ay, sa anak ba't nga imot? Panagkunak. Sika ti ayan ti problema balasang kaw. Sadot ka kanu ngamen, ken man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kit no iso ti man nakiapa. Lima lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Ta kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam, Olivia. Agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yung pamilya. Sika, tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mo tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat da dya babaen. Ay, anya ngay. Di nakatumpong itap apera di anak ta. Sika ngamin, dinurugam di anak ta mangikasaradagos. Di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas na tigasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jerry, apa nga da pulis itarwar? Ha? Pulis? Apa ka no? Ay, mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kitaan da. Jenny! Rumor ka dita! Ha? Yang mom! Diyak masurutan ti sa bali nga umok mo!
asawam sa matday, Jay. Wan nga ron. Ay, kasano ang nasurutan na dito eh? Luktang dayday! Awanan kayo ibaing! Jiri, kasano dato yan nga eh? Ano taramitin ta? Relax ka lang, Glory. Syakti makaamla makisarita iti asawak. Kasta unay abutang ko iti dayda gundaway, gapo iti iraraot ta asawa ti nobyo. Naimbaglaangan ta nagkalmamutlaang, kat napagsasaritaan ba nasaya at ti amin. Binalagan nak ti asawa na asina akon ti ex ko, tano saan ipabalod na kami. Dinagdagos ko mata sininaan, kat pimanawakon iti dayja lugar. Kataging kay tabalasang akpailaang, kat jakamon makaasawa akpay wano saanan. Amok abidot wano kamaliday jay nga naramid ko, isong agbababawi akiti kastalaunay. Kat kadagitag dengdengag, sapay kumatasan niya tultuladan ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, Glory. Alaga gayem, ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biana! Musical scoring. Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama ti gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.